Siyak ni Manong June, siyak met ni Amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FTD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Ada kami. Apo Karuba, it's March 22 and sa bali man na po nga presentasyon iti adda kami man natin kay Manggikan dito lang po 98.5 IFM iti Idol Tainga FM, of course with yours truly Idol June Seriales together with Idol John Mark Pastor, Operator Embal Samadora. Medyo banking sa DJ video sa balong DJ ikasya mo one kalaan. Okay, that's it. And kadagiti babalay na apo. Ayan. Awanti rumar. Kapilitan nga dumag kayo apo kadagiti musika Ilocano. Nga sagot kada kayo iti adda kami manen. Of course, adama dagiti pa ayam tayo damdama. Parang laeng no. Bayat ti pa nagdindangag yo. Kasi kayo pa iti mangabak iti 200 peso load. Courtesy of 4-decade duo production. Ayan, kadagiti kaya kami apo nga makita ti personal. Bawal ti personal pa lang. Kaya kami nga makita kada kita babalayo apo, wala dita kay babalayo, please log into your Facebook. Biro kinyo lang apo iti IFM, kunana di jay. 98.5 or no kayo mga mabuya kada kiti TV yo apo, when dita mo lang cellphone, ay kat mapang kaya apo iti YouTube. Biro kinyo mati Karuba. Kasi nga rod, kadagiti manarima nagbubuya kada kami. Nagkaludam ni Kapsat nga Alays Ligayo, Lazaro, ni Manny Yazareso, at kita ka, at ni Alfred, of course, ni Kumari Almira, Tolentino Duldulao, and ano may scroll? At apelaan, automatic data. Hello po, ingat po tayong lahat sa COVID-19 from Rosie Valentino. Yeah. Kanama ni Leonard Limos, agpakanta kayo man. Donabel Cardenas, naimbag nga pangal daw yo, Karuba. Kanama ni Winnie Velasco, Nay. Rodrigo Antonio, naimbag nga daw, Karuba. Ruel Maborang, naimbag nga daw yo, Idol Great na kami man. Dito'y ngagdingdingag, to'y Disimuray, Kawayan. Pag pwede, kuya, lalabas. Kuya, pwede kaya lalabas kasi galing ako sa work ko. Thanks po. Of course. Basta dati ko, dati travel permit mo po. Ano yan? Quarantine pass ko sa Jason? Something like that. Whatever. Okay nga rod. Iti mo ng sonata po. Request tayo datay balasang kachat mo balong. Di ka mo nagdingdingag win no madi. Baka dandama madi magdingdingag di ako lang. Aya. Wow. Kabaamon mapan kini ading Mylene ka Matias Marcelo Gambo ato yun agdingdingag. Good afternoon Manong June and ading John Mark ko na. Okay, parang rod kita kayo amin na po. Nga din tababalay na. Ay gawitan ni tatangket na gaget agmalmalem takaruba agdaket amin nga upa kamat-kamaten na sarigsigan
apagtubo ti dutdut na. Tay kawitan ni tatangket na unget, kumarit-karit sumarsarigsid. Isu ti ari kawitan nga karuba, kamanukan Texas awan atrasan na. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang, adu di agko na kaslakan kobra, agtar-taraok no mabigatan, ringen na isang kaaruba. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Good morning mga idol! Kanana ni Lakay Robin Ligon. Ayan, iti Kawayan City. And of course, good afternoon mga kini Gina Pontino. And of course, to Sulficio Labasan, our brother. Awang ka ti audio na kung natatay. Sir, awang ka ti audio na. Okay na. Okay, magandang araw po. Bakit walang sound? Kunana ni kwa. Wala po sound. Wala pong audio mga idol. Walang sound mga idol. Apo puro walang sound. Good afternoon. Okay na bang agsapa tayo amin. Watching here in Dubai. Kung na ni Awan Patagko. Awan Patagko. At siguron, hey kuya, greet nyo nga po naman kami, pati asawa ko at anak ko dyan. Sa Alicia, watching from Tarlac. Jack Makaawit. Kung na ni Jason Hines. Kines, bakat katin. Apay ka di ka makaawit. I-bluetooth mo. Balong tata pagbagi mo. Okay. Annalisa Soriano Felix watching from Singapore. And Zen Mayor. Kita ka. Georgie Dolores. Hi mga fafa. At ilumakay man manso ko na. And Mananglo. Wino ni Reyna Navsa is watching together with Dr. Attorney Emil Castillo. And Ricardo Barroga watching from Maryland, USA. God bless.
Oktobre 23, sunana to yung Bangal daw. Kada kayo, of course, si Managulo is from Bermuda, USA. Okay, that's it, Balong. Dito kaya mo makita Tama. niya. Oh, go ahead. Naimbagal daw kanya yung idol, keep safe. God bless you, Kabsat. Watching from Santo Domingo, Alfonso Listay Fugao. From Wenny Velasco. Kuna naman Richard Hora, idol. Shoutout naman, family Hora. Request jay Bislak. Kuna naman ni Ate Wenny Velasco. Kasi naman na dyan. Oray Bislak. Kung wala na sa atin ka. Kamu data bislak tahan ko na usar data nga panag. Di ka mo kini Dr. Emil Castillo no agos usar mo ti bislak no. Bingkol duwa nga nga panag tayta. It's either bislak or bingkol. Kung naman ni anak mahirap, karoba pa shoutout po sa mga pamilya ko sa Aritown, Nueva Vizcaya, Lamigo, and Quintos family. Aganad kayo, no, nasisita di kay rumrumwaron from Qatar with love. Wow, okay. Pa-request. So, sige. Okay nga rin ako. Keep sharing our videos. Good morning to ating Micaela. Zulweta. Zulweta. Flora. Both Bislak and Bingkol to sa rin ka ni Kabsat ni Emil Castillo kende tay bulong ananda di bulong nga nakirsang idi nga susaran tayo di jay eskwelahan nga no agpadalos na jay eskwelahan dati bulong nga alaan da nalipata Ay, motivadom? Dik amo pagis istikaldiro something like that. Ay, mali ka mo ajay. Di mo jay? Nalipata ko di nga bulungan, may sa di nga bulong. Okay nga rad. Kabayatan kadi iti panagur-ure tayo apo, kada iti ipat patag iti biyag nga makaaway. Ay kat tingin niya pa ito tabarbaring no. At ita isudan. Kat kunatan to adda akon Emilio. Adda akon biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di na talikudan, punasam day kadwa-dwa, agpalawag akman. Di kinapudno na tungkal ka sa ngayon mo, siyak tay di makain na. Amok nga ti gustuem, ada akta sibay mo, nga aglalailukan ka. Adut nagkurang, tauray laing nusuran, di kan masubalitan. Ngem di na kaya asawen, naawan kam dito'y nakem, kurang at lat panawen. Take it, Jamaica. Luiso pagkunaan, adikan ay ayaten. Dahito'y metilaglagipen, di ka kuman sinublian. Ya kuman nagpagpakitan, tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Kuna na ni Kuya Joseph, nagmayatan ng salaan, ti kapot-kapot ngam, bawal mo ti agkapot-kapot. Wala. Yeah. I-bluetooth yung lahat na kita kayo nga mapasama. Naimpangal daw, Lodi, request ka man dyan kanta nga sirog ti pandiling pa shoutout, Lodi. Hashtag sawe. Ano, sawe. Anya nga tanong, sukatan tati lyrics na dito eh. Isa na? Ikan tati bislak kada bingkol. Oh. Adud nagkurangag, tauray laeng nubislak, di kan masubalitan. Ngem di na kaya asawen, nga awan kam dito'y bingkol, kurang at lang panawen. May mo tiga, ghost ka. Luiso pagkunaan, Bislak and bingkol. adikan bisbislaken. Oh, you see, mayat ko nagtumang amen.
Daytoy mit dilaglag ipen di ka kuma Bining kulen. Napingay nga to. Bayat, The second voice na dyan kasi. Diyan kuman nagpagpakitan, tadya kaya ngayon ka masaktan. Bingkol. Diyan kuman nagpagpakitan, tadya kaya ngayon ka mabingkol. Just for fun, karubata. Amo mga stressful. Abo dati nga Domingo kada tayo. Aglalo kada kitay awan budget nan. Handa mo makarwar piman. Awan tidlugan nan. Oo, apo talaga. Amat apo. Kaya uray ta, adu tayo mat apo. Sa pasap mo. Dahil nga mapaspasamak kada tayo. So awan iti agririri ko ma'am. And please cooperate kung nadano ag na talinad ka taonig ti balay. Akat please itakala taonig ti balay. Sila kada kami apo. Ngayon masapol mito nung itata Domingo tapno makadwada kayo. Ayan. And uray ta agalalwad kami met. We have our sanitizers, our face mask kastaan. And anapay di kajay precautionary kuwatan. Of course, ang kaming rumwartilugan during biyahe. Alang mo. Ayan. Tartarajilugan na jika warga raud. Mabalin. Andi ka di. Okay nga raud. Ini, ano jika? Para guys man idol, binaliwala Ilocano version, pa-shoutout na rin Family Hora. Kana man ni Hakfin Rehinaldo, good PM mga idol, binabati ko nga bakit ko. Diyan sa Dubai na si Olin Rehinaldo. Mailiw ako na idol, pakitugtog jay. Ukal-ual. Salamat. Okay, Ricardo Barroga says in Nagsakya nagasat nga aldaw. Amin watching and listening at Maryland, USA. And Fredalyn Sanal, pa-shoutout nga po. Dagijay pamilya Cabanuan and Lianes family di Santiago. Salamat po. And so many messages. Yan. And Girlie is watching from KSA. And Georgette Dolores, lumakay please, panglaban corona. Awan. Asi, gana kati coronavirus. Dito tayo berbiro kong tagberbiro. Dito tayo asawa. Dito ang kanta. And ano pwede gijay? Apana Aji text line awan? Adamdama pa yung text line? Sige. Dr. Adelina Bulataw, may sakadagiti cardiologist. Says here, good afternoon, Kabsat June, watching you right now. Ingat kayo lagi, tita. Of course, we do, Kabsat. Apay, madinang konti radyo yun. And good afternoon, Kabsat June, watching you right now. Ingat kayo lagi, tita. From Lakay Perry Totok. Yan. Lakay ko na damit kadigiji. From Uncle iPhone 11 Pro Max. Yes, from future distributor ta iti iPhone 11 Pro Max with microwave oven. Ano ito ti features? Nagado nga feature na yan. Ayan, and the rest of your family, good afternoon, Kabsat Perry. Ayan. Dito yung na. Good noon, kuya. Na yung bang pangal daw tayo dito, Isabela. Dito kami pampangag, dindagag ti programa yo. Nga dowo. And Bayo Joseph, kung na impag aldaw, iti Domingo tayo aming karuba, napartak man nga pinagpataray na magta SC-text at tayo datakawayanan. Talaga mo. Napartak nga talaga. Anyway, we're just kidding when we posted nga kami ti SC-text. Apo naglawang amin iti dalan. Kadi. Nagwaya. Nagwaya. So nga kasla SC-text. Among talaga. Okay, anong artist ba rin ang kansyon ng balong? Good PM idol watching from Luna, Macanyaw, Isabela, request ko dyan, sipot-sipot. Dapat dito ay kung ano to siya yan? Good PM mga idol. Greet ko nga si uncle ko, nga Michael, nagluluto ng ginataang gabi. Coming from Lawrence. Idol, pabati naman anak ko si Alex at MJ, pati ni tatay ko nga permi-isam na, naragsak gapungan niya yo, tingkyaw. Hi na yung bangal daw yo, dita please paikan tayo manjay mang berteng, thanks po from San Mariano. Samar, kita ang mananagatito kwen. Mylene, di Guzman Lanusa, manong, palikwes mo di kanta nga, numabalin, Despensaram, thank you manong, present, ating JM ako, mo ti ka duet good takabsat. And, Melvin Batad Borquillo of Sweet Radio. Good PM, Amak and Kuya June ko na. Ayan. Thank you for watching and listening. Kada kami.
Ayan, so once again, doa po, iti pakasarakan nyo kada kami the YouTube or Facebook. Facebook. Kan madangag na kami tag-gitara radio yun. Of course. I-tune nyo lang 98.5 IFM. Iti idol tayo nga FM. And of course, our official text line balong is 09 17-150-0361. Nagadaon na nag-take dito. Ngarod, may sapay nga balse karo ba? Iso Tell me please, did you love? Will I find her tomorrow? Do your best, did you love? I'll be waiting till then. Don't you know, did you love? I can take all the sorrows. So if you have the time, should be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But you left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. So you help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La da 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 da, please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love. So bata mambid, ito tumatawag balong okay. Please bring back home to me. Bring back her home to me. May sabay. Bring her back home to me. Ano? Tawagan lang tabalong, very special lata. Urgent ko na kuma special. Okay, agtultulit nga ro. This time, iti ikante mati wayan na abong basaan na giti message kita yung nag-text. Ito yung official text line tayo. Kakuna na, hello po idol, pa-play song. Naimbag na Domingo, Prince Hearts Yason, Tibagaw. Pakantaman na jay, long distance ng ayat, no jay, dear textmate, agyaman idol. Kuna na. And Idol Mark, good PM. Idol Kablaawa man amin nga taga ang nagtabako to'y Kirino Isabela tamadimi man natuloy ti panagawat dati Texan. It's me, J. Valdez, pakipleman na jay agim babaro. And Cristel Dakiwag, ano di agim babaro nga kantan balong? Okay, good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig. Ingat po tayong lahat sa Ancov. Request po ni Mama ko, Lolita, pahikanta daw po yung tadanam. Thank you and God bless. May sapay na yung bagnal daw ka Aruba, pa-shoutout man iti family Fernandez.
Jaya nagrumbuan itinanay ko nga ni nga ungat. Tinagan na ni Cristina Fernandez. Liklikan nyo tayo kung ungat tataapo. Amangan no adati dumisungang hilaw ita. Okay. Naimpag nga daw yung idol pa request nga tayo. Lason mong halika. Salamat po. Damaga man ken ka kung ano pagayam. Or damaga man ken ka. From Texter 3968. And sakpay nga mapantayo iti patalastas. May saman nga Ilocano song balong. Ano di kayo mo kantaan? Ada lyrics mo di imahe ti Ilocanon? I wanna do that? Ada awan lyrics mo ta? Okay, anong nga rod? Sige. Aji, at dati Ilocano bita, di ba? Ay, hamo pa yung kwa? Sure? Nagriga nga ko pa lang. Kantaan. So they all turn like a Anang nga rod? Daman ti lyrics ko dito gidi ang kuan. Ana. Akapadasam latan Okay, this time, our last piece for our first 30 minutes and then agpatalastas tayo po. So here is John Mark with his version of the song entitled Imahe. Barbaring no makansyon mo tinasaya at balong. Okay nga rod, para ka tayo amin. Check. Check kata. Sadsaday to'y panuno, lagip ti naglabas, na kumana sublianan, sa enak man mariknan, bukbuk ka aladawan, amok awanin kurang, kadarato inak malaglagip, nagana kairwaman, datakit nagsinarak, ngem di ta nagginasat, punwaday to'y lubong ket naranggas, inta naglinipat numan pa'y narigat, pagsiyaatan tumunggal may sa kinandat, inta naglinipat numan pa'y narigat. Kanito aditan tupulusen matalgyap, nagsinarak ngem di nagginasat, ayan ayat kaget saan para kaniyata. Nagpapasima na talitran ng amin data. Kasano mo makasikan, boys king ka nga. Ano mati may patakkalata? Dintun may subli, sigud alangen-langen ta, dagiti barati agek mo, ket di kuntun marikna, ket dagiti karing-karita, ket awanen banag na, ag pinakada na yan ayata, ati na minsan nagmaymaysa, data ket nagsinarak, ngem di ta nagginasat, punwaday to'y lubong ken naranggas, inta naglinipat numan pa'y narigat, pagsiyaatan tumunggal may sa ginandat, inta naglinipat numan pa'y narigat. Kanito aditan tupulusen matalgyap, nagsinarak ngem di nagginasat, ayan ayat taket saan
para kaniyata. Wow. Tapos, marunong. Naglinipat numan pa'y narigat, pag siya atan tumunggal may sat kinandat. Inta naglinipat numan pa'y narigat, ayan ayat nga inta inawan. Nagsinarak ngem di naginasat, daytoyin ti patenggata. Inta naglipat numan pa'y narigat, pag siya atang tumunggal may saginandat. Inta naglipat numan pa'y narigat, ganito ading itang tupulusin matagyaw. Nagsinarak ngem di naginasat, ayan ayat takit saan